le group lama request tam boka hei when chu hooks warna tumba ka hooks warna kan ti tholo has warna kan to has warna chainsaw kanun review don ya 585 he chainsaw hi mi om je shim chim hian soifia masaila has warna 585 kan ti om je chu a generation kan ti don nge aron tharlam da kan ti me don mi chu tiang chi chu ni ta Haswarna hian 100 series te 300 series 400 series omle bokta chon tuna kan mo hi 500 series ta hi thar technology thar berle tunai thiamna tharlam bera chei ani ta ni chu chuan 85 omje chu ACC denote na mai khan ta 85cc 585 ani chuan ACC hi 82 atanga 87 88 velte poni theita chuan turami cc taki 86cc ron ni thungta ni a rated power lampang hi han soima support daila Haswarna hi away ta shim hi a bar le a chain tel lo hian a body shim hi kg sari le a chan ve ni ta a rated power shim soima sataila a kilowatt ang zone suan 5.1 kilowatt ron ta chumiom zia chu a horsepower to chu 6.83 horsepower tina ni chu 500 series shim hi India ram chainsaw chuan in aron danglam filor lak hetianga chang thuam that le chang kang hi omlo ati hial theyang chuan a features ve ka han sei thanga chuan a top lampa khami bi ka ha chu kanwan sei don nia ama severa chuan a chain chung chang sei taila a chain a shim hi inchi som ni atanga som thum paruki company recommendation an ta chuan som ni atanga som ni pariata hi chuan in I C85 ho kharon mang thei don ta ni chuan som ni pariat chung lampang som ni pariat atang pon ani chu aniang chu a thena chuan som ni pariat atanga I som thum paruk thleng kha chu H83 ho chain ho kharon mang ve thei ta om je chu fit thum thlang ar lor bana ron mang thei ti na ni chu chona panhina lu taila abar shim extra foron mang ta extra fi a quality aron durable ta ni ke mani ke kan product aro po nge kan spon ve ang chi kha ni ta a khong tha thiri a petek me me lo ang chi khan ta ni chu ka se tong khan in chi som ni atanga som thum paruk thleng kha ron mang thei ta ni chu chona dot le lu taila I Haswarna chainsaw shim hi 135 Mark II aten po han vek 372 XP 455 Ranger te khatiang hawa han features poimo takan ron nei chu anti vibration anti vibe ten po ta anti vibration technology han ron mang vek ta om je chu kutakan von na mun hi hetiang lai le a throttle na atang khan a body hi spring in a sang la la kanita kan von na la ya khanin spring mang khanin vibration in horto zong zong kha lo venga hemi tang khai ne chu he ni le nga in hor na lutuk khol na mi hor na lutuk ka ang chi ate kha chon chau te lo ola ha te lo ola ba ka kho te lo rit mai ta ni khatianga khanin I nuam do khan nuam sa do khanin man theita ami hor kha anat lo mio wang khanin khatiang taksa khamle ti ho zong zong kha aveng ve theita khami khanin enge work efficiency kan ti enge nilenga na kan tho zat thleng khanin nas ta khanin atipung ve theita ni chu mizo wa shim chuan kan tho kan langai poimo lo pani chu I safety le enge ergonomy kan ti he mana nuamem nakin zela mi honga nei thengem ti hin ta chuan khami anti vibration shim kha nakin zela he enge khatiang mi ngor na lutuk khol ang te kan mang ta khatiang ne na tho kha chuan in nakin zela nerve thalo te sciatica tiang reng hei mizo ka na thok mi shim a chong kan nga em hi hetiang te hi kong le lama chuan na sa takin aveng ve thei don ti na ni chu hei a mi ngor anat lo wang shim po khanin ven ve thei na chen kha nei ni chu point dot le lu taila safety features shim hian soi ve taila Haswarna chainsaw shim hi safety features in ron ngai poimo khop me a chu I inertia chain brake kan ti ta ni thingan zeya tle min lo tang do la ka chainsaw kickback aron om thin ta ni
kickback om po veng tur khan inertia chain brake kan ti ta a chain lampang aron thlo chho rual khanin a chain brake hi aron trigger ta ni chuan khami khanin a chain kha lok ta a chain kha to mak ta ni chuan mai vela han thlok chho tur po ha ti khanin a chain a ding to mio wa hanin enge in liam na zual turang te ta kha aveng ve thlap thei ta ni chu mi hrim hrim a chu hazwarna chain saw hrim hrim a ron om ta ngai poimo a thavio in ka sia chuan point pangana lu taila I amaful a silencer kan tian chi hi lightweight a ron mang ta ba ka thir hi thain enge ari hi a zoi em ta hi await ti niam hrim nan a thir hi quality dang deuh kan ron mang ta chumi ba ka a thira zan pha mai ba ka hanin a total body weight a zan pha mai ba ka hanin tunam amafel ron choma hi ari zoi em ta ni chu ama aya cc niam zok le enge horsepower niam zok ai pohan aron zoi ma mon o ti tur kan khop khanin I a silencer kan ti mai ang chu amafel hi anron siam ta chuan point parukna lut le tai air filter chung sa air filter hi anron hang thavio me an mani tak prejon heavy duty air filter ron ti deuh kher ta ni chuan he air filter hi bollo ron lut turang kha filter that em chu thu ran ni ta sela I ti firing enge chainsaw danga an ege chainsaw danga air filter ron man a hianin an khok firing ang si ten te kha tlem in a khat ve deuh hlek thei ta chuan air filter kan sei rual hianin point pasarina air injection system hin sein hal ta lo taila om je chu hazwarna chainsaw bi ka hin air injection system ron ta ni centrifugal air cleaning system ron an ron ti deuh kher ta om je chu air flow system hrim hi ama le ma in chem fai hal thei tura siam ani deuh ta chumia chuan entianan bolho noite darbis kan ti thing noi ang chi ho ten te kha a chunga lut turang vele air filter lampanga han lut chho turang kha a chem fai zung ta chuan air filter hrim po kha air flow system hian in ron chem fai hal vek ta ni chu chuan point parian na lut taila a tanki a petrol da na hrim hi aron lang tlang hal vek the ta ni hemi tangkai na em pakhat chu enge petrol zan nge kan la nei hian min la dei ngem ti kha a petrol top thak thlenga man ngai lo khanin ti khanin a petrol level kha hon kher ngai lo ti khan en zung thei ta ni chu chuan a petrol kan soirual hianin a next point a hian lut tai la hei a petrol chin ne a chain oil chin hrim hi flip up kan ti ta hetian po chuwa a honna han ni ngal mai ang chi kha ron mang ta ni chu chuan a point number somna chuan retain nut an ron ti ta om je chu anak hrim kha a body a hian a beta chuan ka thau bo de ti kha hom lo ve da lek ta ni chu heram vela pe chon tangkai view turang en ta a servicing lampa po kan mang tangkai khop me khoye le o ka da ti zon kha ngai lo ve hrim po kha mi chu ti o sam khop me chuan 585 500 series 585 kan soi pa hian 500 series hrim ron changklung le ron that big em na tuna point mo pera kan lu tong 500 series hrim ron changkang em na chan chu thil chin hi om thei ta auto tune carburetor system ron mang ta ni pakhat na chuan a point panina chuanin service connector ron mang thlap ta kha han soi zau do lek taila apanin ama sa zo ka chuan auto tune carburetor system khan soi zau do lek tiang om je chu a carburetor hi hei nge na tholai han tune sek ngai lo tur khan auto tune aron mang ta auto tune tangkai na chu entianan sikle sa le boruwa ka zirte khami khanin a carburetor khanin a fuel lak lu zong a petrol hip zong kha aron adjust stop thei ta ni chu entir na mangin han sei fia taila ama sabera chuanin entinan boruak tlem na mun sanga te hei phaizo lai chuanin mun sanga te chuan boruak lo tlem so ok te ta ni om zia chuan mun sang tlema boruak lo tlem na po khanin sensor om ta chuan khami khan carburetor kha automatic in na lo adjust ta chuan petrol tlema amamo nem don chuan ti khan automatic in oxygen level azir khanin alo adjust heta ni chuan siklesa chungchanga po entianan khulunga te chuanin petrol lo momo tlem deuh hlek ta khatianga te po han mani na juk adjust kher ngai lo han loin adjust ta
ruasulai le thlasika te ero chuanin petrol momona te kha lo sang do hlek ta chong khatiang han ma nia zuk adjust khera lo han automatic in carburetor kha alo in tune zung ta ni chu chuan service connector an lu taila service connector hi hei motor kan muang ECU kan tiang chi do hi ni ta a chainsaw hian service connector nom ta ni chuan service connector hianin manna chin hi om thei ta a pakhana zo ka chuanin diagnosis kan ti a chaina enge problem omang chi ho kha computer mang khanin ayan fel sung thei ta ni chu chumia chuanin antenna thria kher ngai lo ten ti hanin a chutian lai chu ni chu enge a carburetor ni mo a piston lampang ni mo khatiang ho kha i computer tang han ol samte khanin en sung thei ta chuan atang kaina pani le a chuanin motora mileage kan enang che hianin a khol man hun chu antenna man to zat le a khol hun chu shrim kha en le thei ta ni chu antenna voina dar kha reng zan nge manani an lo pon voina dar kha reng zan nge anunga da ni ti te chuan khami ba ka han a throttle kan ti a race kha mo a race kha dar kha reng zat chung nge i full throttle pe ka ni ti teng te kha khami kha en let ve le thap thei ta ni chu chuan khami kha aron that bi ne men sun ta hei tangkai na tam takom thei ta ka chei ba ka po khanin tangkai na soi tur tam tak kan lo la shezo mai the ni nang mi puite lampang tang po hanin a top lampang han nei don tai la hei 585 ni kuma tang hanin a market ta khan da tan chu ni ta chuan ama shim hi tu na ri chuan India 500 series om chuna ni ta ka hlau do bakha chu auto tune te enge I service connector ron mana wang khan le generation thar do lak thil changkang le thil thar do lak aron mana wang khanin kan lo enge kan lo ti mang ti ha ka law ni chu ma se team na tur kha eng ma om lo ta om zia pera chuanin tuna kan pan bak ai tangkai tur thil enge logar ho thingzai ho ina kan man tangkai bel thei tur thil an ron thuam kha ni mai ta carburetor system shrim apo kan muang hian hei lo le hai just na teng te throttle adjust na teng te aron la om le thap ta chuan khami ha chuan boina tur kha om lo ta ni chu automatic kan ti chung po khanin na ni po han adjustment hala siam ve le thap te ta ni chu kan duangin chuan service connector a ten te ha kan lo lau vi ong ti ten te kha lo ma khami khan chainsaw in man na kha ati boy lo chu thusan ni ta sela in man na tur kha he tian lampang service lampang ate tangkai takin o samzokin servicing ten te haron ti theina zo kha han ngai taula eng ma tim na tur le enge hlau thona tur kha om lo ti kha han chiang phot pe ula chuan tun laia chainsaw company tha hoina an elna ber chu ari zong niam box si a performance sound box si antenna a rated power a horsepower lo pon a kilowatt ang zong ten to pon aniang so khami sound box si kha an enna sound ber kan ti lo thei lo ta chuan kan sei ta kang khanin 585 hi kg sari le achan ve ani ta kg sari le achan ve ni chung hian aya kg thumarit te aya kg ni le chan ve ri teng te a hianin 1 horsepower don te het khati hanin aron sam ni zok ta ni chu om zia bera chuanin a zan wang khan a chak lo pha ni mi lo hanin zang si ama chen sho kan lo mu thun ai de hanin aron chak zok si tina ni chu 555 trim hi tuna dora stock kan ne a chuan aman chungchang ani lo pon apat chungchang an lo pon enge zo bel du kan nei shrim chuan comment lampa hianin group link kan danga hi hin lo join anga chuan group kal tlang lo pon whatsapp kal tlang khan zona om thei te kha in ron zot mai don ania chuan he video kal tlang hian thingzai ho le hei logger kan tiang chi ho shrim hi lom thu sei ka duwa min lo dor to tu te zong po min support na shim avan when I hian lom thu sei kan batak zeta alo mom kan ti de chu cái ni ai hian kan product hin ron fak sak china group te enge social media lampanga te le whatsapp group shrim te pon khalom huchin kan lom tak zeta ni te kha he video ka tang hian in lom thu kan ron sai na ning ha ro se kan next video 135 mark 2 nge 372 xp review tura mindu comment lampanga hanin lo sai thela alo mong tang kha zo khani ro se kan lo me